how we mow the lawns? A cat, go for I alphabet can the roots only are. Because sometimes only root or name sometimes it's a history only yeah or some trauma they experience in the island or here yeah so sometimes those are historical trauma incidents and they carry that. And I think menga lo ki lo ya u fa mangalo mo ko ya lofa fa fingalo le ko at the end of the day sila feel le ko me ma le ko ke kupu isn't it. It's partly why all the counseling, because it's a calling from God. Yes, that's us, isn't it? That's what kako kupu angal nga man kako fau nga man kako ang may umay mga kako amin. Pero menang kakangong. Soifua manuia i le mai moa le tatou atunu. Whawhetai mo le mafuta mai i le ala ata a le whaungangana podcast. O le porkalame tala noa ina i le soifua o le mawhauwhau i ona vaenga ese ese. I le nei porkalame, ua mawha atasi ai ma le Councilor Samoa, le afionga i a Misa Fia Turner. I lona soifua ngalue, ai maise o le whaamala malamaina, o le au nanga o le counselling, malona au ngā i le tatou atunuu. Usi mai loa lau mai moa. Malo le soifua, Misa. Whaftai mo le lo mafuta mai le tātala noanga i le neitai au. A mai lau wafionga. Yeah, whamalots fo i lo sunga iona, ia whatalo whats fo i malu mapa ia ese lo whafong mai nei tu. La, ia lo manuia fo i le ainga, whaftai lava. Yeah. Se Misa se i whailo mai le whafonga tato atunuu, ia whapea fo i le mai moa tato atunuu. Po whea le lalawhanga te awhio mai ai whamon mole. Ia o au sa o whanau ma o tuputupu ai fo i tunu tau tu whalatai. Ia o lo tamao Misa Mu, o lo utina o Avasa, Tefu, Tuaiti. Ia o inana o lai fo i ma o aonga i le primary school i whalatai, ana junior high, i le district, ia ana i Wailutai, Whasatai, o ailo i le Summer College, na whaingalonga i lole, no mo fo i aonga, o peo se matununa, na u wasiasi ai last year, o lalawe e mania Samoa atoa lawa man. Mo tatunu. Yeah. Ma lo whaftai. O le ala laungan wenga lo whai nei, Misa whamol mole nei New Zealand. O sa kaluenga e peo ni sa noi ona o le counselling po o le atunu o le upu whasamo o le whauwhautua i le whasamo. E peo sa kaluenga lean o tatalo po le tasiva ons fulu. Tasiva iwa lima no tatalo ai. Po le alo po le sanga luenga o lo fingala le tu o te whaia. Ai pe o luenga le na whaale mai. O counselling ia. O nala o na amatai loa no whaia o onga, alia o onga ia ma susu e fo i a mesila ina ia whatau nuu whamoi moi. Oh. Ia malo lava Misa. Ia pe ona o ta ua mua o le autu o le Naples kalame le nei tausanga lua ono o le whaungangana podcast. Ia o le culture is the medicine. Po o loo ia i tātou lava awala e soifua manuia i le tino ma le mawhauwhau. Ia po awala fo e fofo ai mawhatianga o le mawhauwhau. O le aso fina ngalo as a counsellor i lea autu o le tātou porkalame. Ia lau whafsili fo i ana e sa o lava wai
mantua o counseling for ia po le whawhautua e whapea e wawa ai le whautino, whalmafofau, langona, whaleanganga, ia as a Samoan e whapea e o ta ita malo ta whaasinomanga, malo ta alalafanga, pe you know, like you put all that into ile ngaluanga le whai. Mm. Ai e whamomo e ta i le atua. E mai mawhauwhaunga e whailinga luanga. O tū mga nuu na tato wala mai pen na tato wala mai Samoa wa o una whanau Samoa. Pe o mea umana au mai tono le ngaluanga. Mm. E whaatino le ngaluanga. Wai le mawhaina ta whairanga luanga pe whai. You know, like o nini sila it's a song o whai au onga, whai le Bachelor of Counselling, whai le Masters, but o mea umana e o lua malanganu. E o lua malanganu, wai o tasanganu la lea, e baba ai lola, i lea se taimi la tatanoi values and beliefs o mea umana integrated pe e tu whaatasi if Susani ai whaatanu alinga luanga, mawhairinga luanga. Tusala e te le ala le au ngā o le tū male anga nu i te tono ngā luenga ie tau te whaia. Ia o le tū foi male tato anga nu ia e au mai a foi le fofo e fesosoani e wa alua ma tong fitinga ie fo e le o whai tatou i ngā luenga ie tau te ngā lue i te tono nei atu nu. Ia, malo whaftai. So, misa o na oe o le councillor Samoa. E whawhiwhea la o na whao ngā lau anga nu i te tono le ngā luenga o lo e whaia nei. Ia, o le mea mula vea tau. Manto, o lo atatununga, a wha mua le tua. E manuia o mea uma. So, e te fasili, i nai tangata i e o mai fia molu sasoni. Pe mwhaina amata le talo. Pe mwhaina talo. O isi ai, e tele ai wha mai ia, it's okay. But if isi wha mai e le ai, it's alright. Po le ala wala le mea e mana o i lātou. O le mea na o te whaia, but o te fasili mamua o alanga le utatonu. O tato, o whaleanganga ese le ma tato whatutu le atua ese tā ua i ninga luenga, sasanga luenga lava. E whapena whala counselling. Ia, o le tele a o nai tangata fia mai fia molsusan. I oe, e meise a tangata Pasifika. O le fia ia pe a whai atu. E a matatala fo mai. I whamalwale. Ia whamei oi. Ia, no tangolo e whale. O jaume, pe whasamoa, pe whapalangi. Ia, e whai atu alanga luenga. Pe o mawhana foi, loto. O mawhana foi ma ua. O pai mo talangona al pai me lenga pa ia of sason me foi. Ia, ole hafo nei, ole whawhera loa i foi lea. Tātou mal whaaloalo. O tasina i tūtāua au mai tono counselling o wā. E establish mo mua le rapport, po le relationship ma tangata nei. A wa alele. E langona lava tangata peta te, you know, fake. Yeah. So, e langona mai alo talo to rofa pe, la te whamaoni atu. Ia, and it takes time to establish na, le wawhelo roi la lea. Ia, o upu e whai, e whai loa toi, whai loa i alato, o fasili e whai, e whai loa, e whai loa i alato, i whapeno fo i tu i ele taimi, e wha asoa mai ai. O isi a taimi, mantua nai tangasi o mai fia Morrison, e lae tumu i langona. Au maila, e aloa, ia aloa. Ia, o le te roba whaalongolong. Ia, ai ase te me e whaale mua to, ese se fasili pe, pe so atu e whatu similatu. Ina ia mose so soani a wale, no, e fia mole so soani. Ia, pe o isi, o le ngangana,
O le ngangana because o isi na tangata o lava ai no fa Samoa fa palangi. Mm, O isi na fa palangi. So it's okay. Wa o te sili po iai, te sili fo iai pe lo fa Samoa pe leai. A le lo ia it's alright. Fa mm, palangi uma le ngaluanga. Le mm, ngangana o le fiso inga bo le engagement le engage ai. O le sime body language. E mo I lava online ma Zoom you see counseling. Wow, you see in person. E mm, mo ia it's online but lo e tangata pe te I o mm. fallinga. Pe o po ekisi Kaolele. Eh. po mai lava po, so ole body language is so important. So ole si mena Mm, whaale toi fo o le, like they got your attention, mm, like mm, you're attending to them. Yeah. mm, mm. So a whapela o nei tangata i e sulwhai atu ia o e for counselling. E se mea o mawhatia i la ngona. Ia, i le vā ma le si tangata. Ia, po le ala ma le mafuaanga. So how do you navigate difficult conversation ma nei tangata o lo au tō wā atu sa ili fofo ia oe? Yeah. O le tele o nai tangata. O of emotional stress. I amesa o anxiety. E popole, popole vale, pe popole, Mm, o isi o depression. Wa mata na maulfana noa malato wa ia wa leo e sa ilif sa sani awa pe mm, wa nufa ya wa le, uh, ai au mai la, a mai la e fia mo se sani. O te toe tā pā ia me e tata tonu ai, tātou ata tununga. O te tununga, o le mea tā pā e lotus pa ia. O yeah. tā pā e lotus pa ia. Ma o, ai mesa wa te siri mo iai. E isa wa, o le tele o nei tatangata, la lawa e tala tonu. A te tonu e tua. So, e te sili iai, e te tala tonu e le atu, mai ia, leise si mo whamai e te au e le ai. Mm, Tata Pasifika. Ia, na o tangalola ia, whamanatu e le tuspa ia, whamanatu e le whiong pa ia le toa mwhapea, ai misanga pe whapea fo i la ita e si tangata, yeah. pe po la stress, po la anxious or anxiety, whamanatu iai, po le le upo le tuspa ia le amai, whaasanga tonu lava le mta upo le. Ia, Mm, se faatitaʻiga po le ita faapela la ita i le ua o le tele ona i tautagata e ita e tutupi tonoʻaiga a le o mm, gaʻatonu galuega e o mai la o la ita i le pule pe ita i sisi tagata fagaloega ia o lala o le ita lana lala faamavae ma galuega a lona mm, o la ita i le tinā pe ita i le uso po fega po ai lava tagataʻaiga la mm, ita o te whaamanatu lola i ai, po le ale, po le talanoa, po le mm, ale, mm, po le mm, ase, se upu mai le tuspa ia, po le awhionga le mm, tua, le whape, e whaasanga tonu mta upu na. mm, Ia, mm. o isa lai tai, matanoa anga le whaamangalo. Wa o whamangalo, i mtanoa na i le tāua o whamangalo, wa whamangalo. Iona, o isi mi, e whai e o demonstration. Yeah, imagine o lea o lo uso lea. Whapela le te ite lo uso. A lea la there's a rope tying, that tie, that connect you, yeah. Yeah. Au whatura ia, ai whamangalo, that rope is cut. Hey, that is cut. Ai whamangalo, ia nga loose, release lo le oi. Ia Yeah. na e sa loto le, ta sa loto lo uso. Polo Yeah. tina, po ai lava le tuita iai. Po le Yeah. pule whawhangaluenga, po o ai lava. Mm, E te whamangalo loa, ia, ono, wa e free, wa e sa mm. loto. Whapea, Yeah. ia, o whatu, ia mata noa roa ngai whamangalo. Ai whatu, o isi e tali, isu mai. Okay. Ia, tala noa le ngai iai, ma tala noa, a ngai le tāua whamangalo.
Wa o isi mm, mena len tata wola mai tata yo ana tata wola mai ya o mena na o ye ya uia ha pe fa mangalo wa ali fa mangalo ia lo winga mm, e te a find out why so mm, o fa se fa te inga na ale anxiety e fo le scripture po le po ia yeah, le sa ba le anxiety le fa pe a o te poli au te pole, e fatu tua le tua pe, au te pole, ai ave ia poni venga e avea, ave le tua, au te wa vea. So o me o mai a tanga mai, e mai e whamanati e fat. Malisi me, Ioana, o te whamanati ai, wai, o me ian tatu wola mai ai. yeah, Remember, it's culture. yeah, yeah, O mea nei o onga ni na au me tātou mo whamanatu fwe o te leilo e auto au ye no wola mea o vai lo tama o tō turi matalo o nāna o loa mai e sen mana ia o le mm, whātua tua le atua e so i whamanianga mm, you know most of the time you on it we all laugh but it's I mean they're getting it eh, they're yeah, ngai getting mo it moli a koe le whea. yeah Mm, mm, so mm. hata singa o isi mea Oh, ia malo, e mana ia le whātaitainga e fōlinga mai a o le e alua i le e support ai le theme o le tāpūr kalame. Po le a lava le ngaluenga o le e whea ngai matatou. Ia pei o au ia i le mea o le matanga luenga o lo ngalue ai. O motua te le value o le whaonga o le tū maleanga nu. Sa o ta ola mai ai. Ave ai le healing i nei tangata, e momori ai le wheau, ia na mo peila ana e ilawa saunoa o le language, ia yeah yeah kiliva i le ngangana o lea lofa. yeah O wai sa o le Solid. lei e peifo e mātou mental health, e lo mamau mea le mai e se au tala, e se au anga i e whai. E te taula ana kiliva i se ngangana ma le ngangana alofa. Yeah, I alu yeah, yeah, whaakasi e ma le body language. yeah. A vele wheau. Nei ngi sila i le matanga luenga le o le counselor. E whai ngō whia na au tō wa atu tangata. I lau loa, wa whaene ngā luenga po wa lua suman tuputasanga. I te mua e se a, i inisi e sa ilia le au taimi Mm, nei, wa amata lawana, tau te lena i tangata e wa sa ili. O lesi fo i me lau te iloa. Wawa ai whi tau pe i ini Councillors Pacifica. O isi fo, o tau te lea na o ta tangata au isi. mm, Au isi le fio i tangata, Councillors Pacifica. Because whapela tau, a law ma you know how we think that sometimes you know how we say it takes a village to raise a yeah, yeah, child yeah. in some senses it's true but at the same time when it comes to counseling they think that the whole village will know about their issues yeah. And oisia ka mila o te, it takes time ka come from a kala i ai, whakulea ai. Oi Mm, nei ngisi la, e iei ia tulafono, e pui pui e fo i la ia o tau. mm, Ai mese mm, la, le mātou luenga, mātou ngaluenga. Meaning, it's confidential, e le mwhaina o alu ta o sistangata me e yeah, tatanoa, e yeah. wālanga e a whaina iau, e a whaina e fo i ngaluenga. Mana ia pe a tau silafia. Ele whapena, ele mwhaina o alu ta o sesi Mm, tangata. mm, Counselling e whai, po mm. tanonga le whai. Wa whaatuputupula ia le sila fia e tangata anga i le matawhai o i le iei oe o le vaai o le counselor. Wa sa o leila u sau noanga o le mea le pe e au ngata ai tangata e seek le help Yeah, i le e o vaai le counselor ia pe o fo i e vaai support mai le mental health. Ngā luenga i e tate ngā lue ai. I o lo ia i atu la fono e pui pui ai. saole. E ai ona talanoa ia ni issues o ni mataupu ma ale o le tagata o lo'o sulufa'i mai, ona o lē iai tulafono o lo'o puipui ai a iā tatau o tagata. I le aveai la oe ma counselor mo tausaga e tele, o le a le benefits o le counselor mo nai o tatou tagata, fa'amolemole. I loo a te tununga. It's a safe space.
Ah, talanoa ai, laguna, fa'asoa ai. Because sometimes if it's angisi na tangata because o mamafa o melet o venga let's out Mm, ave. And umatu o mama se venga yeah. Alilei ala na file counseling. O se o se opportunity po se avanoa le sa we fa mandanga le tua. Yeah. mhm, Ma fa ma ina se venga se si o lo tau ave. O mm, lisi mea, o le whaale mawhauwhau, o wā counseling fo ia, if sasani ia toi whaasanga tonu mawhauwhau, a mhm, wā a tele me o popole ai, mawha le mawhauwhau, o nisi mea nā le, e a whaina ai nei tangata. Peita mm, ia ne, o le counseling, e address ai mea nā. E ia mm, approach mm, ia te le whapalangi, a cognitive behavioral therapy, mm, 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 or humanistic psychology, or le e vava ai ai i le wha mawhauwhau, vava mm, ai ai, or positive psychology, e vava ai ai i whapea ina i vavaai ia toe kilia le mafofau. Ia toe manino, ia ma toe māmā, ma toe whasanga tonu le mhm, mafofau. I studied forensic psychology for 2 years. mm, mm, Ese a mea o kango i lau for study. I did behavioral psychology, social psychology, and yeah, different areas of psychology ngā walu study. O ngā IF saswangi for because counseling alone, you still need expand lau study so that he can learn ai il fa mafofau o langonga ia ma practical mm, mal mm, falkingo yeah. mm, But then mm, of course o fa leanganga o le kuspa ia o le fiang pa ia le kua. And to yeah, me, o me umanga expand ia ila le study nga ia ia fa lau ke le ila le ka o onga la ka malama, right? mm, Because mm, mainga ka kongaka. Ia kai loa e identify mo mua lava po le ali mela but then mangkua yona o le counseling it goes to the root of the problem so we are not looking at the symptom we identify the symptoms but on the root po le mm, e pe la yeah, e yeah, ke vai po le ale vele le la o le e kaunga alu yeah, yeah, otherwise, you know how we mow the lawns? A cat, go for koe ola foi. I can the roots only because sometimes only the root o ngai Mm, sometimes it's a history. O le organga. Yeah, 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 or some trauma they experience laiki. Like mm, po le in the island or here. Yeah. mm, mm, So sometimes those are historical trauma incidents o lea whaingai. And they carry that. Yeah. And I think mm, o mea ngai luki loa au ia. yeah, E ka uol whamangalo. yeah, mm, Ka uol mm, whamangalo. Ma koe alofa. Ma whaiwhingalo le koa. At the end of yeah, the day, e sila fia le koa mea, ma le ka ke kupu ia mm, ka hou. It's partly why, o le counseling, yeah, because it's a calling from God, o ke kakalo ia sa uma lava au le whainga luenga. O ke kakalo fo i mo kaka mai au mai fia mo se sang. Because to me, just like I'm sure yana ngā fo ike e whapea ngalo fingalo. yeah, We're only but vessels for God. We're only but channels for Him. mm, At the same time, counseling is holistic approach, isn't it? O le yeah, whalakingo, o le whamawhau, o le langonga, ia ma le whalenganga, as mm, well as le kumangu, the culture. Because of yeah, kako, o le kumalangu, that's us, isn't it? O kako nga, yeah, that's o kako kupuanga nga, ma kako whauwhaunga nga, ma kako, yeah, ai au mai umai mga kako ainga, because I mean, pe al menang kakanga nga wala mai koe whalakai, ai nga wala mai sisi me, I think se fo, koe mafofo, kinga inga nga i umakua, ma le kongi ngo pilima, you know what I mean? Lela o koe mafo, ele o maliu, a wale mwhenga o sasangi, because wale wanga maliu,
ale umanguya. And this is why ako kepe kua, kako kumangu, ngai kako makua. Misi lava le lofole kua, if se sang kele mai la Yeah. nga ilo kong foi au ia, Mhm. sangi kangaka. As well as Yeah. fangau, yeah, and Mhm. pass on to the next generation. Hmm. Mm. E sa'o le leilau saunoaga i le silafia la lea i le mea sa tupu mai ai ma o laifo ai, o mea ia ofo ia hauia ua langa sa take for granted, le mea lea o le loa lelei o lautū ma lauaga nuu, me sa Yeah, e ola mai ai, yeah, ia o le whaamatai, o faletua matausi, o le yeah, aualuma, yeah, o le lotu, o le tautua i le lotu. O mea umanana tatou feola mai ai yeah, tonu yeah, o tatou nuu. Ia le ua matutua mai le o langa ma loa i ua ngalulu i matanga luenga nei. Ia o le ua iloa ai le tāua o le mea sa tuputupu i fua i le tangata ia ma le tāua o le lived experience, yeah, yeah, o le te tautala ma e fesoasoani nai o tatou tangata. A o le te iloa ma e le grounded i yeah, values yeah, o le tatou certainly. atunu. E te le lal benefiti o lau matawhai o i nei o tātou tangata. E whawhewhea lana e o atu ai ia nei tangata e sa edi fō atu ia oe. E ile la website nga ia le e mwhai e lai e tele tangata o mai o mai sao ia tau, wa e email i mai tau. O ngā lunga i utu whai. Ele na o le counselling. Ia. E peia o mea ia na mai ai le tu e tau, o le counselling, so ia le vaenga o le utinga lua e wa lewa whanga lua e manai a inga ma le family courts. O Oh, referral langa sa wa sa o mea whamasingo ma le okay. whamasingonga. O lea ina a inga na ea whaina. O le mea o te whaftai ai, wa o te whaile i whaile whamasino. E au mai ana o tangata Pasifika e tau. So, I mean, o nai tangata leo Yeah. tu susani e. Ia, e fo ila nai, nai tangata refer me tau le EAP. EAP, Oh, le, yeah. um, Oh, employment. yeah, Employment Assistance Program, yeah, Yeah, yeah. EAP. So, e tele fo ina tangata le refer mai na, le EAP. Ia, wa, pe ano whētu. O tele o nai tatu tangata, e wa aia mo se Council Pasifika. Yeah, so Mm-mm. e whioloro ana tangata e mali e pi. Ia, o na isi fo i o le ACC, Oh, o tele o whai tele la le ACC, o no tele la o la tuli poti. But e ana i tangata o la mai le ACC. Ia ma le victim support organizations na po mai e referral. O le singa lenga le se whai ia. Ia te au. O le counseling is like Willie o le wila. O le counseling is in the center of it all. Yeah. And okay. there are le o le ngalunga le kutawaya. O le sila la o le mediation. So I'm accredited mediator in New Zealand. So ngai ka fo inga po a inga ia e se conflict. O ka ngola i koe lua ia vai whalenga o lesi o le kaya po e sila fia le restorative justice ia o lesi Oh, na restorative justice se pe e o mai le offender ma le victim nga mai yeah. le whakakangoa fo ila kai ko kasi mumua Oh, I because my restorative justice, it means what umanga what do you call plead guilty. Wa umang okay. sa kula Yeah, ko la wo fight. O yeah, lela wa mai le fam singo. E fa pe mai ko ka ngo. Jelo ka ko e fa pe fa mediation. yeah. It's called family dispute resolution. O Oh, le winga lo kala. E ile ka ko fa sa mo fa pe mai kua kala ngo. mai koe Awale so lau pule ioi tua. so ala pule. That's Yeah, right. yeah, Mai kua yeah. so ala pule. Ma kala ngo. Ma fa inga wale fa le ya im fa ko mo le fa fangi. So o Mm, mea la nga le file mediation, family dispute resolution, ma yeah. le restorative justice. O mea nga ngai fai Mm, ni mea nga. Ila wai loa, counseling is ma mea ia, mediation and restorative justice e afangi o mea umangi e mai whaale o awala ia e baba ai ko ko ai whaale lei ai a inga pe whaale lei ai e wā whaloroai
ai loa ngai kakangaka ia mea ngai. Ma le system mangi sila, e mawhainga mau mai fu se sasangi. E Mm, mawhainga nga kai la ko ma sasang. O la mm, websites le uma mea nga ai a fa pe fu e mo se sasangi e mawhainga fasin me ka at least o lo ke e mawhainga kanga e direct fa ko ia okay. mm, Fa kan me le kanga mat ka ia. kalea o you know. O lē na e tāua ia referrals e a mai i le court, e mai le family court. Ai se ae e moʻomia ai lau fesoasoani ma auala mai nei o tatou tagata In e family o mai le courts. court. O ngai a inga ngai ua pea whape ese inga. Po le alawa. Po ua misa, po le alawa le whese ese inga. Ia nga kupu leo leo po wa isi me like me leo mention mo mo. Isi kai me o le ika, o le ika, e whawe le ika. Whawe leo le ika, lulo. Ia ma whakako whinga le la fo le upu whinga le ia iska ko upu na. E whao mo lima. E Ai le whese kawa. e momoa kongi fuka Ia ia ngala kalangoan. ia ngala ia. I whai mua ai le whese kawa. Ia ka whai leo kala mun muli. Ai whai ako le sisi. Ai whai ako o le sisi o sau leo leo a me loka. Ia, Anyway. Yeah, so ese mafu anga so any conflict or any me kai misa fasi lesi o ngai kanga le mai they refer oh, mai o le Auckland courts o le Manukau courts o Waitakere courts ma ngai al mako va fera right there ma fama single ma ngai family courts coordinators o ka unga o oh, ngai fa finge ngai anyway o isi mea le refer mai ei. E whapea, e sasangi ngai kako ainga. E me sea, Iona, pea whapea ua separate or divorce. Yeah. mm, Ngā ono le court, e whaile kangi. A inga e mau custody o ka maiki. okay. Mm, So, o le kele ala ngai a inga. E o le court, ngā mai le court i yo, kalngo iai. O kalngola iai. Mo kamawhai, inga ia koe, go back to our values and beliefs. O ke kamawhai au kalango iai, e koe whamangaku e whinga ngalo le kua le lofo le kua i a inga. mm, Mawhanga au, mm, because mangku o le ko, te kua mo ka maiki. O mākua ia, it's okay, I mean, like, they're fighting, but o le courts lea lenga sau I o ka maiki, ia manguia ka mm, maiki, for their mm, safety and their health and well-being. Yeah? mm, So o mea la ngā le ngā mai kua I e whakalangoa. O la o kalangoa la e kelo, o ngā isi e mese ki ngā. I don't know why, mm, but e whaka ngisi, e make yeah, kakalo, ia kamawhai o ise kai ko lima whangau, ko ongo, anything like, ko fiku, e ko pele kamakila but, so ole whakalangoanga la lea, le ko e wawai ko ko ai, kako values and beliefs. I mean, mm, mm, sometimes they feel so helpless. Ele lopo lalis me la whai, o whakalai, okay. First of all, make kakalo la every time make mitai, make kakalo kakalo, mm, mm, whakangisi, koe mawhawhau, and also at the same time, e whamanga ko e mele lei. Because when you're hurt, e ke mawhawhau ngā mele I mean, se ale ke mawhawhau, Saolele. e le kai koe Mm. la loko, wale se alofa, anyway, Ua ngalo a ko mele leing vai. e koe whamanga whele o whamanga alo, ma e alofa, disa o, values o kākou. Ia, ia, O le ia. alofa, o le Mm, whamangalo, o le anga lei, ia. o le whalolo, Mm. o poe ave a o ka palawale se si, Ia, ia, ia. you know, o le nganganga, malisi mea o le ngosai, wa o whaku whaman mole, a whai pe vili ako, okay, awa ke vili, a text ako, ia ngai, awa ke text vave, mawhawhau, ngai ka kalo mo mole, mai mawhawhau, ngai text e lola ia, what I mean? Oh yeah. So somehow the court asked me to help them with communication as Oh, well and ia, relationship, ia. building and that kind of thing. So
o mea Mm. ngai makalua, o isi ake makali a isi ke mewhakangisi. A isi ke mu. Au le no Oh, para lis kala iya. pai. I. But Oh, amaka le kalo koe whai kalo, which is I oh. really appreciate. Mm. So e kele ia au makakao lo fai misa. Ma ngaia makangofia o whaafonga kua le tato atunuu i le tele o au wala i mawhai e ona e fisosoani. O le ala sau fautuanga i le tato atunuu. Ia, to ia isi Pasifika o tato atunuu tato tangata Samoa i nei New Zealand. O le ala sau fautuanga mo i lato ina ia awa ina i o le court. Ai o atu mua ia oe. Ina ia awaina ia afia i le court ma o mai ia oe ai e o atu mua sa i se fofo mai ia oe ina ia prevent ai la le afia i le tulafono. O te loa e au ia, i lo a tatanunga. O te fo i a tatou, I mea na tatou wola mai ai. Mm, O te fo i whamo mole tua. Te fo i mm, a whamo, awa a tatou whamo mole tua, te ma losi whatua tua, ma losi le relationship ma le tua. Ke loa, e ma whana. Not only that, o tale whai, o a mio e mm, whai, whapena. O le alofa e mm, whaali ai, o le on sa e whaali ai, o fo le anga pa ia le sa wai. O le anga lei e whaali ai. O le le, e le whai, e le whai upu, le anga, e le whai tau me le yeah, anga, e vai le lei, e vai le manuia, e whaali le alofa, e whaali le mm, alofa I upu mga luenga, ia o me whapena, lo ua mm. manatu nā, o le toi fo i o tātou, tū E mga nuu yeah, ian tātou mm, ola mai ai, o le mm, toi fo i o tātou iai. Langa, mm, o tātou ina ola mai Samoa, lo uloa, e whionolo, o nai tātou whānau po tupulanga e whānau ni New Zealand, e whaisinga whaintā, mm, langa, ese tu la fono, mantua, a yeah, taso mai whai tātou mai Samoa, just follow the law of the land, obey the yeah, law of the land, so, o tātou mai whai la tātou, ia wa sweet, o tātou tātou munmuli, e tausi tu la fono, tu mm, la fono ma, a nea tunu, when you go to Rome, you do what the Romans do, yeah, 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 tātou mai whai mm, la o sweet, o nai tātou whānau I e whānau, nei mai sia tunu, e whaisinga whaintā o no, a tatou a vatua I tatou tū manga nuu. E ese whaingtana sui a tō fo ina le e whaatata I ngā wa o fo ia wa e isi o whanau nei Auckland, e ina whanau Samoa, e ina whanau Wellington, e ina whanau Hong Kong. O la goal in life, raise them up in the Lord. That's my mm, goal in life. Ia tausi ma o ia I o la fo le ufa Samoa, a o I tamai, o il yeah, whanau tusamona ala. Yeah. Yeah, Bring them up in the Lord and they will never depart from it, eh? O la mm, go nga ia ua ia o no o ai le tele o ese o tula fono te ese o tu mang nu o uh, ese mm, o tato isi nu ua ese foi uh, so ia ulanga le no ola mai sango o te toi fo I lava I mea no no ola mai ai mm. te fa so foi lai lo fa nau e mo ia o la tu lo mai. But the langa le I ola mai ai. So I don't put that pressure on them. Uh, Yeah, I guess yeah. that's one example. O Yeah, e ngā style o le lailo ai siau whānau le culture. They are aware about o le practice o ngai practice te oe. yeah. E sa o le i toi fo I ai le lausau noanga about le wa sui ia le tulafono sui ia le system I le nei atu nu Yeah. e au tō waa ma ia I tangata ia o te iloa foi la e mana ia malama lama le tulafono tulafono nei atu nu ia Totally, malengangana totally. ia wa o te iloa o le tasi lea I tu e alai ona afia o tātou tangata I le tulafono. Ona ele o malama le I tulafono e pela o le family court I mea whapena a malama le I tulafono ia na iloa ila ia le mea tauna whai ma mea le tauna whai. Ia o le siala mea ia I le me fo ile le o le
o le iai o values ia a tātou e keep ai le peace ia Yep. maua i le Totally. fealofaniga i tono o aiga ia matutono o mafutaga. Ia o te iloa we all know le issue le ia tātou i nei especially la i nei New Zealand ia o le ngalu o le iai o lau ngaluenga ia lelei o le fale nofo ai. Ia ma saunga le mu ia le environment ia o mea umana ia atoatoa lelei ia na maua i lea o le nofo lelei ma le nofo fealofani ia a faapela Totally. e iai lesi mea e tauna faamuamua po o le falevelave ia po ā ni mea e faitotono o le aiga. Ia o le a oso i lunga le o le a oso le fiafia pe a faiso'o fa'alevelave ia e Yeah, faapea yeah. o lē mo'omia le seleni e fai ai ia gaioina i tonu o le aiga ia o le sinā mea ia e oso mai ai le popole Yeah. ia ma Totally. anxious ai tagata ia o mea So, foi na lē faitotono o le matou matagaluega i le mental health. Ia o le mea la le o le whaapaleni, ia le mea ua tauna whai, ua whai, yeah. ua Yeah. ave il whaamuamua, ia whaamuamua lava le saunga le mū ma le nofo le lei, o le mafutanga le a tamama tinama Yeah. tamaiti, ia ma Totally. mea uma. Totally. Totally. O e mentioning is I le tele o taimi misa whaamole le lotu. Ia ma le tusipaia. Me la lea o le whai o mea wha le lotu, o le sa whai sa moa i o le ala o le o mea i nei o le whai lava. Ai se ae sa ili fofo ai tatou tangata I le lotu, I taimi e o lo o wa mau ai le mawhatianga o le loto ma le mawhauwhau. Na sei te whala o tala I le mena o tupu ai mo ola mai whalatai. No waisi o tomato tuli. He was a staunch Catholic. And so tuli o te mama talo. I le po atoa o te ala na alwa po lava lawa e to tuli ma talo wa mea oi. And then at the same time, o waiva venga o tali ele tua I te talo no tama. E tele va venga no wai e. Uh. And that's how my faith was like strong Mm. while I was young and growing up. O si o tamafoi. O yeah, he was one of the senior chiefs in Mato Nu. At the same time, he was the mayor for several years. Oh. One of my jobs, Galo, pick up Savali from the Prime Minister's office, wika vifelo lang. Every month, every month, Galo, big Savali, ave kufangu. That was our thing, isn't it? Yeah. Yeah, so along along, but so koi fellow kala ile fatua tua ile atua plus ile loku o fala ile loku ole fsusangi ole fai au ngasi o kama fsusangi the best of every Yeah. po Mm. ala wangi me yo angi me ko sabi mo lava kailua it takes I think maybe 20 minutes walk eskulia lo guangan nesi si o guangan de avele me ko sabi ala sama be oi it was well al fish out because look iki with my mum so every for and even my own life Joanna well wala my fall every day. E te alako ma le aonga kala o uniform o wala whawhau. You know what? Ngai o konga, e whai umala ko I whau. A o leo ke aloanga whawhau. So, pal sawa pia umale whakaloku. Pal sound funny. Mm. So, I mean, that was my life. So, talk about the church. Yeah, all of my look. So, alula wasa. And then when I was older, I taught Sunday school. And when I was older, I taught pastor school. They call it. And then I was in the choir. Yeah. And then Yeah. look for people there. Look at the choir. My whole life will look to me. Ole loku has a big part to play the kako safety and health and well-being. For all of us. Mr. Samoa. Now, Yeah. part of the local. Also, it's a safe and supportive system. I miss a like New Zealand.
o ke kanga kom whai refer nga i ngai kanga kei o mai whaku. Ko o loku. I'm familiar. Well, you need to go back. I'm familiar. Mm, Okay. That's another supportive system for you. Yeah. mm, Wa mm, esa mm, o wa nga whaku. E mai ngā le whesasongi. Au kanga mo i kanga ngai ling kanga pipenu. mm, You know, like, o kakaka o loko kakaka lai o le kua, you know, o ngā sa wele support, the real support mm, and the love, mm, le lofo le kua e koe, sang. So some of them, you're like, koe o le loko, mm. and then that's where they get the help. Ah, e le Yeah. ngā kakalo. O pungi financial help, or sometimes o me ai, you know, Yeah. sometimes Mm, o lava lava, po la lava in practical ways, o le loku. So I'm o le loku luka lukaminge o le Mangere Bridge Baptist Church. Ko kele lo palangi, but at the same time, been there nearly 20 years. Yeah. So mm, o le counseling la yana. If I go for sa, I sense the presence of the Lord go for sa. Yeah. mm. Whakoi fo. So I Yeah. mean, o ngā le whai le young counseling in person. Mm, Au whapea, well, a ko le whio mai ia, misi ai ngā komungia. But mm, no, e o mai ka in person. O ngā le mm. whai le counseling. Uisi on Zoom, Iana. I've seen miracles on the swing o kangaka i kongu i counseling if we go for sa. That's another example Oh, o me usa kupu me. yeah. O le Sa o loko le lei. e ka ua ka koa. Ma kwa ke le ala le value o le lotu ia ma le tu fa le anganga. Yeah, that's right. I le healing, i le That's au right. mai le That's fa right. ma fan fananga i le se me o mafatia i le lotu o le tangata. E sa o le lau sau noanga i nei New Zealand, ia lau loe pe fa pena fo i tatu atunu i Samoa. O le church, o le lotu le a wala mai ai si soani, Yeah. walanga o i Fun. nei o le attach i umai ai si social services, Yeah, yeah. ia e That's right. loatu ai le church, ia fesili atu le soani, ia mawhaianga kongeki anga i le si service. Mawai le o le soani se mea o loo mafatia ai, po fia mawai se whamatalanga i se mea o lai mana o e malamalama atili ai. Totally. Whamon mo le a misa o values o le whasa moa o lo o lima taita ina i lau ngaluenga wha counselor. I think for me, ole, based on what me just just for me, love is kind, love is patient, love doesn't count wrong, love is not rude, love le for le tatu fa le for now le tua o ko kalmanga ia. Mm, Fucking for. mm. And if I'm not perfect, so is Yeah. but Eh. but look at values nga look at ole respect ele vale falo alo Mm, because mm, aka ko fali fa me falo alo mal va falo ro ile o nga e kaukala o pu kaukala e falo alo e lengi upu mm. ika e fa ko Yeah, fo yeah. Mm. ole va falo ro e ke lo fa le va falo ro yeah. Yeah, yeah. Even when we say Vafeloroi, when I say mio, even your presentation, right? I mean, while you counseling, I can't just show up with lo ule lese lua mo falling Yeah, 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 you know yeah. what I mean? We need to present ourselves loa kwai like ka whaalalo I kakaia, especially face to face, like when I say about body language, yeah. That's a big thingy because mai kau e les kaya oe lau ku ma savali Mm, pe ka mm. ko Samoa e lau ku ma la savali me lau kala ma lau yeah ma lau Yeah. leo even ma upu ke faya even yeah o me o manga Oh. kau se le val ngai fela lo ai ma le o le Mm, si me ke o ngai ka makua because I using kakamako. Kaunga kay lo kau silva faile va felo nga kaunga mm, kay mm. lo ave el falo ave el falo ole simea hospitality that's a big part of the counseling it makes sure fale be se vai be ingai me ai o yai Mm, whether it's fruit or pala wingi me ku ma facility pe yai ese meo e mm, mm. maomia. Hospitality is a big part. A Yeah. part. Uh,
plan and preparation, wa'afa'apea kake, let's say le phase counseling, o mea umanga kake olo kake kakalo, maka saungi, Mm, so that mm, ia saulu kangaka, waka, e ofo ile poko e fai ai, po se, le poko le fai counseling, ia ka, mm, se poko e sefe, hey, they come and feel safe, it's warm, it's got some, and whether it's nice pictures around or something that's, may yeah. when they come to counseling, they feel, wow, hey, Iya, like comfort po. yeah, Mm. they feel safe. Yeah, Mm. Nga e mention e nga le au mai nga o tangata e tau te talatala noa i le counselling. Ia tātou wala Samoa, malau wa fionga o yor Samoa. Ai se ae tā wai le tala noa i le fofoina o tātou whawhita uli. mga ilufsin, Mangkua, Kako Samoa, it's like in Finkalua. Yeah, it's kind of a myth. Fapia, akakalua ako. It's like kapungilonguko. Mm, Especially Fapia. Sometimes o makuapa o le lava. End of the day, o le lava. Alo nga po le fi ai. Ke e woso leika, mm, right? Yeah. O ngai kamakilangai. Le fi kalangua mai. Yeah. Alai, ele kaminga, so, mm, I don't know, pero Olangi, ke Olangi is the environment whapenga, ka whalongo koe kala, mm. pulango, awa kele mo fo, I mean, Ia, hupu gai o whape, ne Olangai. I ngai New Zealand, o le encourage le kalangoa. On one hand, sa le kalangoa kako, o le lau kako mai New Zealand, fa mea mm, kalangoa, it's very hard it communicates pe kalangua because wakakomasangi ilele kalangua because it's almost mm, like sometimes it's like against the values ele e fa pe kele mahofao ale ngai pe se upula ke faia yeah sometimes wakamalo wakalefi kalangua or else mm, Isilepa over sa kala because elisia nga it's just a mentality that ang kako mm. wala may Samoa wa ang may ngi ku ole encourage ya kalango hello, how do we start, where do we start, hey, you know what I mean. Eh, So ole mele wa counseling, especially ia. counseling wa disrespect to kamiki la komakua. Oh. How do they do that? O kamakia, they're innocent. Alam mo maala ko ya. But ko kalangoa. Sometimes it's a say kay mila kalangoa. Sometimes it's say upula fight. But po life fight kay si say la wala makua. Ya kaya Iya, lang ufasya kwai. Yeah. iya. So okako. Sometimes wakako masangi Samoa. We sweep Mm, under the mat. Kakile fa so. All right. mm, Ya mm. wakakomasanyai nga wakakalof ka ngisi o kengia umba. Hello, alai ekele popo nga kia lai kongo nga kai lai kau ave. O kia kwa alai alwa mga popo nga kia le se me o faya. You know Mm, what I mean? mm, So o ngengi sira le encourage le kalangoa. mm. If e a ngal kalangoa if a so mai because what's that saying, a problem shared is a problem Iya, iya. halved. Hey, Ia yeah. kau ave whaakasi mafakianga Yeah, ma yeah, that's ma right. i whewhasoa ai. Yeah, 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 Whewhasoa yeah, ai ma yeah. That's right. talanoa. That's right. Ia, Yeah, yeah. ia. Because kako le faso, longo binga, o la kako, o la se kia kako, o la kele mele panga kia ai, but o le mfing faso mai, yeah. Mm, So mm. ngusila la, o le encourage kako e faso, I will can go from a menga, but Iya, faso, iya. yeah. Mm, I think in like you say, e ka waila le e ta waila le tala noa ma whaasoa ina ia mm. make it light Ia. really, hey, yeah, lighten the burden or whatever, and Saole lei. also ask for help, Yona, ask for Ia. help, like Mm, palasi sa sangi fia mo mai because o kako e kelele ma isi kai mi
It's almost like if you're going to counseling, you have a problem. Hey, yeah? Yeah, Iya, why iya, ale nga kele if you lose counseling. iya. O nga isi alu nga li Johanna. E mai nga singa fa mai. E fa ako magka-counseling fa mai ile mga umia nga mea. Yo ngai fa finge. Oh man, I Oh, pray for ngai fa finge. Yeah. iya, Yeah, they're the ones for ngali. And I think because we're emotional beings and iya, we carry a lot and we give birth to children. Hey, men don't. Hey, yeah? Yeah, I'm just saying. They don't know what we're iya. going through. Ia, I think e whaingatā te le tupai o tamā a mali'i Mm, ona talanoa ia ma le sifoi mea. Ia, te aku mai ai ngei New Zealand ma mea westernized practice le ka te ngalu ai. Ia e kou ia mea o e counseling. mm, mm, Ia o le ala o ia ma le si mea ia le manatu foi lea. Ia o le ala walu foi e roa mai ka ila ua o whawhikauria si le alo ngofo mau. Ia o lea o whakaponga mai le mamalu o le tatou atunu. Ia o awala fo ia mawhai e ona whaamama le avenga o loo mm, mawhati ai mawhauwhau. mm, Ah, mm, ia o le talanoa mwhaasoa i se tangata ua o au ina whapitoa pei o lau sunga misa. mm, Ia i le tō mai whapitoa i le mata, i lau matata. E se fo i le o se mea o mamawhai le mawhauwhau. Ia o lesi tū o ia wa au mai e fo i nei whautuanga. mm, mm, Ia mm, wālanga o le sa awa o lea whai mai fo o lea o ke iroa me kau whai. I le koe ngā mm, mentality ngā. Ia o isi taimi e eile o lesi tangata e whaamanatu mai e ia ita. O le ai ata ita le ia tu se mawhai e no na whaia ata ita le whai unga e nofo file mua ia. mm. Ia whau o ita ia e whapea fo le ai ngā toa. Ia wā le fia tama le fia tina. Ia na Yeah, le fia ai le ona i yeah. tamait. Yeah, Misa. let's for me, I'll never tell her to, Iona. E, ina fo I o le amanona e whaasoa atua I rātou I isi fsosoni. Pēala menta tano e family courts. Ia. Ma tu la fondo. O tele o nei tangata, la te lei loa tu la fondo. La te lei loa. So te e ina ia uo le Mangere Community Law Centre. E Ia. lo ina, ia o te whata, hey, hello, afsasane atu si tamale la latu po sinale la latu a. Ia, afsasane ina ia, Oh. nai lo because o leo wa establish ma ko relationship ba. O na, e tele ana I network so loke loa. E kang fa singo inga kang ka fangale, ia o kang kale, le la ubile ke ai, ale fa e kwe mo sasang de, ia, o, isi tele issues Iona mele tupu mai nei o work issues le nai Ia. tangata ia pe bully le ngaluenga alo na po overwork overload workload work or not only that a performance review e ko kele Oh. ka ka ia o me kemingai ka pasifika. So o lela e o ke au kalungola ia fo. O ke kawha singo ia ia systems bo gangaka o ia po le kulafongo bo what you can do now. So looking at Mm. strategies or me sa sang ia la ko. So Mm. yeah, manga ia leo mai e kalkangoa. E fa singo koi fo Ia. e kalungoa koi fa singo koi isip sa sang Mm. refer ia. I lau ngaluenga lai le counseling. Ai se ai ka wai le makawhai o ia ainga. Ainga I le fofōinga o whawhitauli o lo whea ma le tangata misa whamulmole. O le ainga, it's like a safe haven mo tātou Ko Mm. lea lava, ui, le alanga ufu nga le whapea. A mali A fale, malu e fale, malu fo I malu fafo. fafo. A mali fale, e malu fo I fafo. That's my kalkunga. Yeah. Mankula, o kongol fale, koe fo I lau kala, a wha mo mole kua kongo se ainga. The order will be structure or the structure or the Mm. dynamics. If so son kele men nga. Ai ale ai nga le pisa ma le feesesea'i ma le Mm. mea gele maisi mo mea ai vivesi ai. So, o ko kongo ka ko ai nga eme se nga Samoa, langa len ka ko wola mai Samoa, o le mea nga len ka ko wa ai ka whako mai ka ko, ia eme se ngai ka ko makua,
Ai koe Mm. foʻi loku, kako o le loku, a sa uma loku, o le sa foʻi Samoa ia, e leai se me faia, isn't it? Mm, mm. Ngā le loko a sau ai, Malolo. ia moe, Mm. malolo Mm. e koe ala lisi loku le fefi, and that's it. Ia uma laso. A ngei, ia o le ngā mea o ke lea E me o kupu le sai ua me. moa ai le vao. Ia manku o laso o le sa o laso ngā le kua o laso ngā e Mm. malolo ai o le loku, o le Mm, loku. mm. Ma anyway, a koe foʻi me le ko le ainga. O ko Ia, le ainga, i la'u atu ka kungaga ngā wā I'm sure a lot of ia. us nga ko langa lenga ua ola mai ai. A wha'amomole akua e e lelei foʻi le structure, e lelei dynamics, e Mm. lelei le whawhenaloaʻi, e maua le whealofangi, e Mm. maua le lelei, e moʻi ia e le perfect, but e ngā lulua e uma kākau le ainga ia koe Mm. ia? E o foʻi la le makua o le ainga. Let's say o le makua o le ainga o a'u, ia o a'u e so i whakaikaʻiga, isn't it? E Mm. whakaikaʻiga whaapea o ke bisa-bisa mo Mm. wika mo ia o le ala se mauia la maua. Aia, Mm. whakai Mm. so i ka kon ke lo ainga pe o le tina mo le tamā, le sau ai le fesoasoani, le sau ai Mm. o inga, pe o Mm. whakaikaʻiga nga e mulimuli ai ngai whāngau, isn't it? Ia, ia. So, a malu ko kongo a malu kongo fale malu foi fa meaning Ia. a Mm. fa pe manguia le ainga e whealofangi le ainga e mau le alofa i konga le ainga e mau me uma ngā lele mo konga le ainga Mm. mafuka i le akua Ia, whai ka kol mea whi Samoa I mean ia. kusa pe le you know koe fo ilo ka lai le e se sengo ka koumanga i ka kupulanga le whangaunga Mm. e o au ia, kusa pe le whai ai e lau whanga, o ke aloa uia o koko wal poku ia, o ke aloa uia o ko kuli ai mo, a makaila o aso mo koe whai uai mo koe mo karikongo, o le koe whamunguia, o le koe le sisira mai o, ia, o Ia, le alfa kai ka inga ngā luke whaia, ia. ia wa ai Mm. me lau whanga, o le mea ngā luke whaia, Mm. ai e wa ai me whala whanga, e le ise pala wale se laku i, e le ise, i ka laku i, e le ise whaasea laku, E sa o le lau saunoaga o totonua o le aiga. O totonua o le aiga e lua atu ai ia, le faataʻitaʻiga ia ma o kokogu foi le iai le foundation malosi o le safety langonga e space. ngai kako whāngau i ale mea. Ia. Mm. Langonga, Mm. whaape langonga e lākou i kongo whale ma la inga, le alofa ma le, mai malu ai mai, um, Mm. e fia fia. Whakai fo, e hoko i whafo, poangi whaososonga e sau mai whafo. E laua, lai, e le leo, lai, e loa e lākou, a whaape e le lei kongu i te whale. Ia lou iga. Mm. E aku i whafo ngai kako whāngau e whengofia anga. Nga sa o lelei ia e maigofiaga maluelue ai Ia, le kusesea ko ai. faatuatua o le taumatiti aea Ia. sa o lelei malo lava misa le saunoa ai se ae tāua ai laugaluega mo tatou tagata e fōia ai le saisaitia i le tulafono ma Okay. leoleo. Ia. Ai whape ai se awa noa a le e tatan noa. Ai mai se Ia. ape au mai malatu whawhitauli. Um, o loo i loa i le tulafono, po so malama foi. E tulafono. O la whai foi ono o whaasoa ati ai. Ma wha, i le Mm. ngate lo whaasoa, a la, wawa ai foi ni tu e whaatino ai, le toe whaalelei, po toe whamanuia. Ia. Mm. I le ngate lea, o le wawa ai te toa i ni tu, a o toe whaia. Po ni me a o toe whaia. Mm. A Mm. wā langa o tulafono lea, o tulafono. Ele Mm. mana o te latu i na loka atu ai lea ma. Ai wawa ai te toa i ni awala swinga, swinga, ina ia sui ai, ina ia toi whaalelei ai. Ma ua Mm. toi o i lea tūlanga. Mm. Mm. Ai mese a, nei tatou, ah, tangata matua adults ua Ia. o te lena o tangata leo mai ia mana i tupulanga lea po Mm. le sefulu alo ngai lunga.
o le talatala la, e toe tepa ai, pe toe vai te toa ai, I mena fai, I le mena mafua ai, wa e vavai po, se hano Mm. wala ina elfa ni, Ia, ina, ia. wa le ni mea ia na awa ia toi tato mato e fai, le mo Sa o fai. lele. Ia. So ese a mafuanga na laina o fai. So o le toe tepa nga I tua I le mea, le mea na, e tepa mo I le, o isa te me vai le ulanga tupu ai po an, ia Mm. na o mai le mea, le taimi le o tupu e whala wala le po so tu la fono le. Ia ai Mm. le, po hani men tupu, po ese a mo wala ina, alu fai na, ia, ai se toa ina, ia nto ai lola ia. Ini awala po I tu ai ngā po ani ni meo la a tau whai sui. Ai sui. Ia. Pe sui le a mio, aia, sui le a mio, pe sui ia ino wa ai I wō, wō me masani, pe sui I wō, wa Ia, ai, ia. ia, te, a lesi mea, e tele o nai tangata, tupulanga ea, Mm. wō whina le whai whala au whasaina. So vai so po an ia au Mm. tele o wanga ia o pokalami. Ia, ia. Ana po waita I le partner po le tolua po le waita Mm. lo ia vasi pe alu, ngoi pe alu, e alua Mm. o le kea. So e vai te toa a tala noa, o tau whaino vai te toa, I le men tupu au le I tupu. Ia. Ma whawai toa le, so tulafono, ma toi whawai lo, ni awala, e, e, ina awa ine toi tupu. Awangi toi whaia. Ia on te Mm, whaia, mm. ia. I, Ia, na whawai le, ia, po ai tu ai ngā pupo kalame, well, counseling is one of them, but ia. po kalame fo, le anger management, mole, Ia, ia. alcohol and drugs, mole, ia, maisi ia po kalame. E te lo oi, la mo ia yoan. O nā mea uma, o le ata te loa, o pakarame ngata, o pakarame e fo ia, e ngalue a pe a na o tanga se, ngalue a le fo I le kea. E toi o fa falpui pui, Ia, la mo ia, ia. o I, fa fia, i ona, o isi tanga te o mai, o fa fia, falpui pui sau, falpui pui sau, falpui pui sau, falpui pui sau. O le mela na o fa, o le mena e toi fo e lau tana, ia. e fa, a le toi fo I le atua, Ma e le, ma, ia. na o le Eh, atua mwhainu fsasoni me fa pea, la mo ia. I, ia ai fōlinga mai lau sau noanga te le le tā ua lau ngā luenga. E le ngata e koe e mo ia I lau sau noanga ia isi e le work ai. Ia isi e te fiu e te fisosoani e le mawhaina fo I al whawhita auli. A la ulo o le toa tele o nai tatu tangata a sulwhai atu ia te oe. Maua le fisosoani. Learn mai ai new skills ia mau e vai si por kalame e awai ai. Ia e fo ia I lal whawhita auli le toe alu I le tūlafono. Ma afia le tūlafono ia ma te iwo mai leo ave se me whapena. A leo o leo atu sulwhai atu ia te oe e prevent ai ia ma moa mai ele fisosoani ina ia awaina I toi tupu. Wa ia alva enga e te fiwa te fisosoani e tupu a ia le o le toʻatele o te mauti noa ea o ia. O le toʻatele o le tatou atu no ia maua lo le fisosoani ia. Ua maua I fo na au ala e whaatupula ia I le silafia. Ua taha o mai la le whamolmole a misa I le ngangana Samoa. Ai se ae taha ua I le ngangana Samoa I le whamatalaina o le ngase I o tatou tangata. O le ngan Samoa e ei upu e le mwhaina whamatala I le ngan Ia. Whaperitania. Mm. E ei upu e le loto meaning, meaning, le loto ia upu a whamatala I le ngan Samoa e le ngata malama tangata. Mm. Ai o le winga, o le winga mai le loto le meaning it's almost Mm. like e kaukongo al whaku pea, you know?
when you Ia, say maybe one or two words i le ngana Samoa, awhanga pe pakalafa, pe fia pakalafa, wha pakalafa petangia. ia, You ia, know, so, o le ia wa ia, o le ngana Samoa e se tāua. uh, Isa, because e ia ana i tangatea mai i fia mawhasasani e wha Samoa. E e whapalangi, but like titi whapalangi. E wha Samoa. On mena whaftai le lofo le atua. O le a te lofo Samoa. Um, but because I'm at a talwila, boy, if tangisi, you know, like but salva Samoa. Yeah. So, yeah. O le ngana Samoa is it ta wa o le ngana lea la te tununga me le tue a tatou ai upu upu a tatou whanga ai upu e selmana i ai e, e malu e le winga lo loto uh, le e whaamalasi au e whaamalasi au pa ia Usa lai ka ua ia la le e pei fo o lau fionga. Le ala tu le tangata Samoa e fia mo le fesoasoani e tā ua ia la le ngangana. Ia mala malama o e mala malama a ule ala tu man mawhatianga. Ia le fo i whaamatala atu ala e mala malama le mai ia lau sunga le councillor i le mea le whaapita uli i le mea le alua tu matangata. Sao le lei e o fo il mātou matanga luenga. O le tali aluatu o le mai, whaamatala atu le mafuanga e alaina, mawhatia longa langona. Ia, e la kua la e malamalama le mail vaenga la le siku. Ia, ngā mai e lo o tonga whitinga o la e mai whetau i le malmele wera mawhatia ia. ia Ia tai. sali O le tāwana o le tatou ngangana e tau te tala noa ai pe ai se me tau te mawhatia ai. Ia po le alama se me tau te tala ia noa ai e sali mawhai e na malamalama. O le ala sau fautuanga i tatou tangata. E whapepe ona whaamalosia i o tatou tangata e sa ili le fisosoani mai le au nanga councillors. o se loe be na tatalomo mua ese ia me sawa i referrals or counseling Ia, se whatata inga like EAP len tatalo ai awa pe lai te tono o matanga luenga o la e tupua ia whawhitaulina e mawhaina o e whai lato pule pule, ia, e ia, whaman mole e fia mo se counseling e o le EAP la wai tonga e whawhanga luenga ia, so e ia, sawa ina lesi sa son e tā ua le fasili mo se sasani le counseling wa pa se avanoa la le tatanoa ai ma ai te toa ai ini me te whalelei po ani tu e sasani i a lātou e whasanga tonu lava whawhitauri le maua. wow, Because right now, e whio ngongo ala vai ngai mai i e pi. O no mea nā, o mea lai tupu tono whawhangarunga. Like I said before, sometimes it's bullying, whamai lato e overwork, whamai ia, lato e leo talia, a little talia lato sick leave because well whaiso, different reasons but but I think for whatever reason e manga ia leo wa ole e o e whai whaman mo le fia mo counselling because easy for e Jamie what I heard se longa e whai e le pule alu i counselling whaka wow, alu ai ale whai e le pule e le alu ah but see o awanoa nā le mai a tātou wai e le tongi e la tau e se tongi e le e le whawhanga runga ia, ia, a o awanoa la ne mai e o lātou e whai hey, hello, can I have some ia, counseling? ia, Ia na mai e le whawhangaronga. Ia o awanola nā e au mai tatala noa i loa. Ma ai te toa. I la uloa le mele i nei. E tele me la tele i loa. E la tele i wa ai te toa i ai e susani i lato whawhitauli. ia, Wai matu tata noa nei o le pe toa whenua ia nei tangata e mate. E tele i tina, e le se tamā. O tele i lope e se a. But
Nala au fasi okay, o mele tona fai, o mele tona fai, o mele tona ai, o tata le tau Mm, for my oh, okay. You know, ele ima fo because I think wa kelele vesi, wa yeah. telele popole ele mana o lusinga luenga so Mm, ele o tele yeah. lenga. Ale Ele iloa lai ke le lako options. Ah. yeah, yeah, yeah. Mm, I'll mm. say when there's a way, in the counseling. You know, Yeah. you explore, Mm, explore these options. But I saw it. So, ah, ole EP, yeah, ole family court for year, like I say, it refer me, but all kula fo. yeah, yeah, But at the same time, I guess, see, sometimes you can't help it though. yeah. Yana, o kele o kako tina, um, they get the help pea vili leo. Mm, I ngi sila, ole help nga le mo e ngai kako kinga i e mafakia. yeah, You know, some of them, I mean, sa pea fasi, yeah. alo nga pe ika, e whaleanga mea, you know, I Mm, mean, mm, for mm. whatever reason, remember, o kako Samoa, e fasia ele asi se pole ye. You know, meaning, e Yeah. fasia ele a ia fo lesi, it's almost like, e umako uma. Ia ko mele ko fe falinga. Ia pa Yeah. falinga ai le fa so man ka ka le you know ele o la ve ko abele ki ngange mal Yeah. mene. So ngi ngi sila o le menga e sulu e ka kinga. E sulu ile reo. Yeah. Mm, So in some reason, for some reason, they ring police. You ngale amai lo e ka. Wow, yeah. But at the same time, ul menga well, even before police or before yeah. the courts, Uh, it well, I'm just saying, if they want help, or yeah, you yeah, know, they can go to my website and that's where they can message me. Oh, because my phone number is there in any yeah. way. Um, o isi kai me o look kango provide. So it depends. I singa luenga, okay, depends on that. Ale singa luenga, I just provide free counseling for our community. I've been doing it for Mm, 20 plus years. okay. Because okay, luanga kakale fi mo sa sangpa ele ingi ele ofanga Yeah, long. So I yeah. just teach them, no, it's okay, just come. So menga le e ku fo newsletter mako loku free counseling. We ka fo Wow. fasa lau free counseling. Mm. So yeah, if you're no longer kayo mai you know, for counseling. Ia whawhataitele wai sa ole lei before le ka kirkilo le prevention. Yeah, yeah, yeah. Ia kirkilo ia whaonga le service le counselling e sulwhai ai before o i le police ia mau o le court i le tūlafono. Ia ia o le sia taimi ia pauna o le optional ai ai le tina ia po ai Yeah. lava le mawhatia. Ia o le anga i lumanai a whape i se me o fia mau ai se fesoasoani. Wa ai le information i la website le la uma share i lunga o le tapo kalame. Ia po le GP e mauala u information i fo mai fale ainga misa whamolmole. You know, like okay, refer for ngai kayo mai pa if it's medical, because I always believe a lot of them like they take medication. Yeah, So I always believe that uh you know, they need to take medication. yeah, Whatever it is, the medical part, there's medical part, but there's also psychological yeah, part. yeah, That's where I yeah. come in. Okay, So okay, kongeki i le local community, okay, doctors yeah. here, Mm. I see I miss this or zero, Oh, um, yeah. the Beta Drive, hey, Beta Drive doctors, yeah, and also Mangere, the Mangere behind them, Mangere Mm-mm. doctors, and Mangere Bridge. There's also Okay. doctors say Mangere Bridge. So Mm. I'm connected to the local, community doctors, but Mm. at the same time, o nga isi from like there are some from Monaco, there are some from other. I check on that. Okay, are you taking medication? Some of them are, and I said, okay, are you taking it?
Because if you're not, you need to Mm. take it because that will help. Because the medical plus the psychological. Yeah. You Mm. can't. Yeah, you have to do that. Yeah. So okay, five for okay, for me for doctor. So I connect with them to just to check if Oh, I bet. But because of Linga it's confidential, so yeah. I always get their permission. Yeah. PFP Mm. okay, okay, can connect with the other medical practitioners or Oh, okay. O ia, le so winga lo fesili pe maua lau information i i la kako loko GP. But that's okay. I think so I don't. I oh, don't because winga no, la I nga le haven't. loku, nga le loku lea Nga ule le look. ai, I la see what you website. mean. Yeah, Yeah, no, no, that's what no. I It's mean. only our what do you call Culture. church newsletter Malay Facebook. O ia, lau lola o leo ngā whainga o le kapo kalame nge o le a whaalawilo ai lau le website. But at the same time, yeah, all the websites. I mean, websites. Website. I Yeah, mean, some of them, even the workshops I'm doing, because I do yeah. that online training, it's through the website. Okay. They just go to the website, Yeah, get what my message, and then yeah. I'll Well, respond. that's So, good. in fact, really, Yeah. yeah, the O website. ia manga ia la nga morisila pia le tatou atunuu o fia ma ole fesoasoani. Ia talu ai la misa wa ova ma 2 tausaga lau tautua. So what are you most proud of? Oh, most proud of? Oh, for me, Yana, it's a calling, yeah. So, as long as I'm doing my best to fulfill the calling, uh, and isili lo fafkai mo le lo fale let's about when I see the results, the outcomes are manguia Mm, ya tangata ya my well, because sometimes they come back because sometimes they, hey Fia, do you remember me? I said no. And then he's, I'm here, I'm working, I'm doing whatever, like, um, some of them when they came, it's like really bad day, especially go back to our yeah, mom, say, yeah, Tina. It's almost like when they're back to life. yeah. Oh, Hey, okay. Yeah. and now they're working, and now because some of them even, um, I end up helping them, okay, what's your passion? Hey, yeah, okay, this is what you need to study. Study this, and then you go to this, and then yeah. Oh, Yeah, and so yeah, some of them went back to study, and then they have their degrees now. Then they're working, and I think, yeah, so that's what I you are think, most proud of. yeah, Ole supporting a woman. Ole seeing the outcome o lau fesoasoani mo na o tatou tangata. It reflects the change in their lives and how they are progressing in life, ma successful. Ile vaainga o latou ainga. So, yeah, yeah, oh, well yeah, done. because some of the big part of this counseling is supervision. Yeah, Yeah, so yeah, some of them I supervise them while they're students, and the head of departments. yeah, right. And they're still with me, Mhm. because of only, or is it like a journey? Yeah, it's Yeah. like, okay, and they go like this. Oh no! I said, yes, you can do it. Yes, you can do it. So I supervised them while they were doing the degree, and then they graduate, and now they're working, and now they're head of. Some of them are head of departments now, head of Oh, counseling department at schools or organization, and I'm just so proud of them. yeah, well Hey. done. Yeah, look at that. Le fatu e toto I lunga o launga luenga. Yeah, but most importantly is you as a person. Like your values. I mea nae te pisosoani ai na isi tina, na isi tamaitai. I le ngata o lau tautua e sa tina, tamaitai, ia oso o le counselor sa moa I tutono nei atunu. O le ala sau fautuanga mo tangata o lo fi avea ma counselors.
Okay. Oh, to be a counselor, eh? Yeah. For me, I think pray first because just be sure that that's your calling because it's not just a job; it's a Mm. calling. Yeah. And when you are sure of that and that's confirmed, then get on with it. Like go and do the studies and do it. I was home for 24 years taking care of the family. I don't know how to write an essay or anything. What am I going to do? Oh, no. Help. So that was the start of my journey. Yeah, just going back to do the degree. And Yeah. I was raising 4 children. They were young as a single mom. And and then I was cleaning and and studying part-time, and it's supposed to be 6 years part-time, but it took 5 years because 1 year I thought to myself, I'm sick of this. I can't stand another year, so the last year was full-time, and that's Yeah. when I graduated after 5 years. And yeah, and then I went and did the masters. That's when I developed a counseling model. It's called Malu. But having said that, I'm just saying when you pray first, when you know it's your calling, you know that God is with you all the way. It doesn't Mm. matter if you stay home for 24 years. Yeah. 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 You can, hey, God is there and He will Mm. help you. He will help you fulfill it. Yeah. Yeah. Sa o lelei. So have a calling, have a passion, and le ye Mm. ma le faith. Yeah. Ah, Yeah. yeah, ma le put prepare to put in a lot of sacrifice. Yes, Yeah. yes, yes, Wai le yes. ia se me mo mas file mu amisa. Lay. I can know what I mentioned, man. It's so true. Us Samoans, we have that in us. I don't know about other people. But in us Samoans, we have that in us, hey. It's a kako-finga-fingao. The word that comes to me is sa'ilimano. Sa We idimalo. are those Yeah. people, not Yeah. other people. I don't know why, but it's almost like that's our calling, Samoan people. How do you take care of your mental health given o ka se kele o au matafa yo fai? Oh, Sona, hey, you're not, oh gosh. Um, well, first and foremost, like I say, I do my best to put the Lord first. So I have a routine for the day. Yeah, yeah. So that's a routine that helped me. So really, time in prayer and word and reading the word in the morning. Um, and then for walk, I go for walk and then go to the gym if I if I want to or not. The sauna, that's where you and me are the same. Yeah. Um, yeah, and then work, but I also spend time um with friends, and I select my friends. Mm. Yeah, before I think I had lots of friends, but now I have friends, but I have friends. But it's just a very few from my church because they're also my prayer partners, and we also have a women's fellowship church. Yeah, Mm. so yeah, so that's a spiritual, the physical. Hey, physical is that what Yeah, we yeah. do, like you and I do, like gym and sauna, and um, and then the psychological and the emotional. I spend time on my own. Sometimes I have a good cry when I reflect on things. Mm. Um, hey, yeah, I'm still learning, and I still attend some of the professional development or training, Mm. just to expand. Mm. Continue to expand um, knowledge and understanding, not just of people, but yeah, just I lead some of our, like for example, our church prayer meeting for 19 years now. Oh. I lead that, and I also lead a women's fellowship, women's group. And these women are women that single parent or Oh. divorced or separated. So they're on their own. Yeah, Oh. so that's a group Oh. of women I'm supporting as well. Yeah, yeah. Good sleeping routine. Ah. Yeah, yeah, yeah.
And eat well because before I ate anything, yeah, like Mm, let's say more who cares? But here, I think because also we're older, yeah. I'm so conscious of the health now. I just Mm, mm, looking at a balanced diet and yeah. yeah. Oh, well done. Le mga ia kelele kele o wala o look after i lo mental well-being. Malo lava malo lava i lau fionga misa. Ia pe e se me o e fia saunoa ia i e whaai uma e ta whatala noanga. Well, first off, vieleli, I will be ingele tua on the tata no I faftes for I los sungayana ia mga luenga lo whawhenga e wai tā ua ngā luenga lo sisane fu yo I nei tā tangata ai me se lava ia soifo malolo ina ai atonu um, nai o tātou a inga foi po o me masane lo o whaafonga mai nei tu la ia toi fo I lava I tangata malona whaasinamanga malona alalfanga malona ai Mm, tu mm, mm, mga nuu ma me masa nei tātou i toi te pā I tua nei tātou mātua mm, na race me tātou ia whamomole tua ia mm, hei pei o nai sau ni whamonianga I au tatano nei taimi toi mafofo I whai Samoa ia ma tātou nuu ma o me masani ia ma lotu wal mātou si mātou nu o lotu pope ma lota itina tele tono no ia ma e wao nai si tumama tina wa moe yeah, wa yeah. wa Whailangi pero fōlam. tātou le wa Yeah. tātou tau awea ngā luenga Mm, ia a tono o tanoanga ni taimi o toi yeah, whamanatu mai ai le tā ua o tūmanga ni umu ma ma le a me se lava tātou whātua tua le tua mm, ma le manui e a me se a fo ia nei tātou mātua ma whamanianga i like come down from them yeah, intergenerational blessings o le o mea tātou ia fo le lo tātou pasi atu I nei tātou whanau but at the same time I think o leo po le ngā luenga lava o le ala ngā luenga po le ale tofi ua a mai le atu ia tātou ia o o yeah, wahana if sasone atu ai I uso a tangata ia me se not tangata Samoa but tangata Pasifika malau tele yeah. Mm, e a me se tātou nofu tono nea tunu ia ma lātou tulafona fu I o lātou o lo tātou I ai ia a mm. mulu ingi le tua e whaftaitele lawa I ana nei te min tātata noa ai. Ia, momoli atu le whaafetaitele e lau fionga misa. Mo lo taimi tā ua ua tā whaasoa I lunga o le whaungangana podcast. Tā ua te lele sila fia e le tatu atu nuu o le ngaluenga o lo e ngalue ai. Ia, ma le fesosoani fo i e maua mai lau fionga I lau matafa I o lo fai. Ia, te lewa whaalongolongo atu o le tele I o ngaluenga o lo e ngalue ai. Ia, a tonu ua awala atu lenei Port-Kalame, ia ni whaamatalanga ina ia nofo silafia ai e le tatu atunuu o le o loo iai lava ia. Alo ma whanau a le tatu atunuu o loo ngā lulu e matanga luenga nei e tāua ina ia silafia ai. Ia awala wala le pui pui ngā mai lea ina ia awane ia afia I le tūla fono, ina awane ia afia I leo leo ia o isi a taimi o le tele o le o silafia o whaamatalanga po whē maua mai ele le fisosoani. E whaafitai tele mo lo taimi tā ua tā whaasoa I lunga o le tā Port-Kalame.
Whaafetai tele mo lau mai moa mai. Tali tono wa ese au ngā o mata upusa tala noina mo oe male ainga. A whai au ngā nei whamatalanga. Like, share, ma subscribe mai i le tātou Pōrkalame. Tātou toi whailoa i le Pōrkalame o so mai. Manuia tele ngā luenga o whenga iei ma le mamalu o le tātou atunu. Soifua mai a manuia.